Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garimbushoni heri na amani obahanu mjihundao hanyo nsipia. Wa ima huu leo rihunde shabaha ya uparisa mru ikao wa imru mashhur wandu pia ohumjua. Hususwa ni harmonva wa politik wa imru ikao holava la taujabanu Narjuhamba ukaya wa imru wa Azali Asumani president leo haka huja harumwe page ukaya nguisho ze balbala nguishio ze ari hakanza yatowe katu ze balbala zilio entre ya candidature ya hemua tu Ibrahim Mzee ikawende achagulwa ni president ya mtsungwa ende au gouverneur obonge leo haka huja défendre president hususan doandu wa remao candidature ya Ibrahim Mzee obonge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mtukufu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mwana Mohamed. Handani tulinda unikeze dakika handani ngani nikweze dakika niweshele marahaba haina mrikao ngujonjiaro mesiti yinu elera yinu haangalia message rebe hawa yinu na umba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwajalie message rebe hawa yinu wandu wajuka wishilia waihunde na faida inshallah wanadamu wajuka wishilia warambue ze kweli wajojo uruha harumanrabo. Assalamu alaikum. Handani rijavano hamaste ya ukepaji yangu yinu mwanamaleza mitsanza malapizo inde shaka ya mwando ava yohandisa direct vanu hawarma madi samina mndu miambo kainu tipaji ya malapiza tikanza nusi hasuala la handani au kayanga mwisho balbala zijirio ya uka president Azali Asumani hapa mwaha po choisisse Ibrahim Mzee hauka Ibrahim Mzee harumwe parti ikao haka ujanyumeni ebale suala linu ngo ujolitaraja muje holiho dezebalbala ziliyo na uwe mru wa Azali uwe mrika uwe heshimu haki ya siotosha. Marhaba menji amande heri wa zamba mwana Mamedi mitsi mru wa malapizo shaye kumori hatu heri la lesheho ka ikao hambwaze kuliza haho balode ziwa ngojo katayari utoka jwambilo kai mndu hukana shao wakati warenda ndongo za utsongeza wambilo kai mndu hukana shonga yabu iyo nkodo weudi waza zenjema waambiwa nilebombele waombelewa wakati wafanya njema shaurenge mba mtiti ya hamba ukafanya nayi lelo huirwaya humanano wanadamu pia yembu mpa magozi yembu mje wiri yembu abengenga Mwenyezi Mungu kaya tsina ula piza mndu banu inshallah shati jabanu haudande fande rais wa daula al-Imam al-Ghazali ho wanadamu ambao kahafanya shua mbi horenga Ibrahim Mzee ezandaninga nsaho wanadamu wadoka urishili yaba hawahele bavula mitsami huli warambuoka mimi tsila maoni yetsanda mimi tsimi huli mitso hele bavula mitsami huli baishenga mina aswilia hele bavula mitsami huli auka kukuha ngumba ya hangu hapo jene mitsami huli yabunga mina wa aswilia hele bavula mitsami huli ili warambuoka yabanu mwana maana ekae mwana haho emajirani ngwa munda wa maana yoke tsogeza wabo tsoka juma humbianda waweche emajirani wala wa munda we maana wojwa humbia bahe abengele harumesu ala hiyo tsikana njina mbu wandu wa ukangu wakazawe rais wa daula ndabo ramu rais wa daula kajafanya shuambi hasibabu wanu wangazija wakaurungu wamba ukaya blamda bahindi ni tsuja ani mahaminji kaija hasuja ani mahaminji yoke bamdu suja na uvulana timru yazalo hale hiyo ndiyo rais wa daula karumia mahaminji keba mruvoti walabu mdu hazi wa parti yeka tsoka ena bani henda yetso teleziwa
iyo ndemo ya rais wa daula ya kahirumia mahaminji yoke tsogeza mdu wake shujaa na mvula na wa uzingara nongo zi aswili simpaka mbiaza lohale harumwe suala hiyo sijuhandana jezo wandu wape heparti serse na ukabi miti mdu wa serse ewa mimi mti mdu wa serse yai ansudo dhani we mdu no mimi mti mdu wa serse ah bon ishele izo jokabwa wanu d'accord mimi mti mdu wa serse mimi mdu wa rais azali yabo sijabanu jesu tene rais azali basi ne serse ewa sina usutene hata mdu wa serse choka uyonsi bana ewa hata Ibrahim mze tena msutene ewa ani samahani bala mdu jokaya leo azali ye mdu wa serse bala ngabo masambisti ngabo wandu wa jua d'accord ngabo wandu wa mamadu ngabo wandu wa ipedese ngabo wandu wa serse ngabo si wandu wa Imam al-Ghazali shukra botelewa ndo welewa aboga tukadeliwa na undu kangala abantu yarambuwe mwanadamu rongo ukao woitsi mwanadamu he parti serse d'accord alafu rais wa daula hakazi wa nrabo harumesu ala hiyo asibabu hindi vanu ngabo zembana za serse za kabidi wa mbengwa himo wane kontra hera rais wa daula waonesera rais wa daula kasisi ngasema capable wa ushinda harumema bavu ya hatu rende raonese zembada zamano dokati bakauja meri bakavoti wala mameri yabo wanu wambao kaya mvulana ndemdia zalo hale wajoka wadama zevoti hizo za hema meri zevoti hizo yeserse ibiwa harumema bavu ya hayo pia ni mnaijana wa mahamishashi lade mana mvulana ndemdia zalo hale wokiki harege mamera wahenga zija wo wakiki orange na womo tumtiti rijar mvoti za madepite yabondo bahanu wanu wambao kaya mvulana ndemdia zalo hale ngwa hali harume parti serse wakabidi wajionese harume mabavu ya hao kabati mzima ya kubalie na depite na kandida wandu wa serse wao lelo wambao kasine mashujaa siri tende banu watsafa wende madepite na rais wa daula harume mabavu ya hao kabati mzima ya kubalia henda mana mameti nihize usinhafidise ribakisha baje bakaure wavoti za ho secretary general wa he parti serse izo juzi yakofanya kongre owandu wao kabasi mzima ya subuti ati ya kandidaturi ya shindane neba ni hahe Isufu Muhammad Ben ewa na wandu kawo wandu ware mawe kandidaturi ya Ibrahim Mze wandu waloma kapablo sawa na Ben bani hao kabasi mzima ya kandidaturi ya shindane na Ben ya rengeo secretary general wa he party wo belu ya ruma mandane za kamili kabata sultana ati akadati shalelo baje ya raru 2019 rais wa daula hafanya shua ya BBC Farwata ya guverneri kujaishi ya mru wa serse ya tiadomo ya mbele rais wa daula hafanya shua mbi wo BBC Farwata ya kaulapiza rais Azali Faransa raka uonaza video za okay yeserse wandu wadu hazamba ukasirite de yabo kabati mzima watukufu ndangali yao ndishiri yao yalauza yambera iswa daula kaya balofanya shuambi si wadu wa sester loba ndongo hale mangasima capable na maguverneri yabo keruto City Farwat kabati smutiazam na kabati mzima ndao yafanya concurrence ya hela City Farwat wandu wa serse wanu leo wambao rais wa daula afanya shuambi yabo narikubaliano kaya ngaboro hombi haumo mwiyi hauni yambi ya Ibrahim Mzeno wanadamu wa serse ewa ngozi hakikisho ngamzi hakikisho bana heze etapu na zibira wanadamu wonsi pia wazielewa ukaze etapu hizo kweli zika harime parti na banonu serse do atia wo mbelbela kuna hishi ya mru wa parti kinyume ya mbera Israeli daula afanya bane mungu nzima bane monda ila wayamba Ibrahim Mze ye mwanyumeni harume serse ngebane wa halendo na bake mzima wandu ambao ke Ibrahim Mze ye wanyumeni yarambiye ye wa halendo evan wowo avaraha president ejaka ani ejaka indashwa Ibrahim Mze evan wo kwa jaka yabo banu waru babe zima nabyo kaya hamanga borohombi na mumwi hamanga borohombi na mumwi haina mwanadamu wambo ye lideri wajoka ujavoti
basi sababu haruma mahamili wanrura mboka yemrola kutoka dake kandida haukawe sa kuma suji prepare haruma le bavula hahira delegation za miji delegation za mashababi hakuma suwa para mwadibane karasudi muhane ngabo su ndukana ndi kandida ha yabo wanungo kuma suona ila mishinzi dalilu ya hemdu kana kandida wanruwa wonsi pia kabati mru aseso josubuti ambe ukaya handi ha para delegation mjini hao hajawambio kamba mwalinjo anuka anduka ina dahoni abasika mparani bani jema benu kama mwadimu hani nduka ina dahoni kabati njema yafani yule handani ya bili wakati raisi wa daula ya para ya biro nationali la serse hawambio kaya mimi ngamina wanawaili tsawanu ngana nzwede mwawavoti ngamina Ibrahima mzee ngamina directeur la mamwe problem Junaid basi wakati yavumbwe ambaga bina Junaid kabasi yarongowa wakati Junaid yavumbulwa ko yarongowa wanruwanu wataombalibali abantu wambio basi hata Ibrahima mzee ajovumbuloka na Ibrahima mzee wanja kandidat sanu yelera hiyo ewa ngamzamo clarinet mimi simdua wodoba sina hata mbadu yatende yavumbulwa handani nde director wa mamwe wakayabo wasizi dukuko yarongo rais wa daula hakawa shana ribehe na wabili yesheleka wa ihende harate shawo ingudena wabili awni habo havumbua Junaidi ukawende kandida premier sha na ribehe na wabili yesheleye kangabo rosoniho jerire nge wori kase abengabo mimi ngamdemande uka kaire karibehe Ibrahima mzee basi wakati ambanga nzo abehe Ibrahima mzee baruha kandidaturi mara mgomu baruha kandidaturi ya shehani directeur de cabinet kuishia mileza izonja zijwa mimi leza baruha kandidaturi ya Ibrahima mzee ayamura mgomri baruha kandidaturi ya shehani baruha kandidaturi ya ula mwikoni wala ya apese wa demasi wana harala demasi waro amaduka tuwa zilene kandidaturi tsano era iswa daula sailamba ukaya bo abenge yabo inu parti ya kidemokrasi mwede mwareze voti ikamwe de harumaze voti namjenda mwashirizane iho mwone umdo humvoti basi wa Mwenyezi Mungu ya umbio ka Ibrahima mzee Mwenyezi Mungu ya mboka ya insha Allah lebavula mitsame huli ngalikawa na guvernari wala yakawi hansi wa reserve ndenda voto premier Mwenyezi Mungu furu rahimi eni ya umbaya ke mru yemu wala Ibrahima mzee dia wala Ibrahima mzee ya mbio kangu ka reserve ya kahumsahawae wala Ibrahima mzee amba wengare muhansi wa reserve ekare nderi shindwa ngari josi sawoi na Mwenyezi Mungu furu rahimi boya kahanja tabusoka banu yemitsame huli insha Allah unuma ngaikawa na sire henda tsunguwa wo inde tesao wo wende watsungu wa Ibrahima mzee haja premier una Junaidi haja troisième anyundo fume wa Mungu kuno shida wale nuo samahani babanu ngazambishane au boleza ukaya ula mpira wa kaurewani Fatihu wana wa president ya ukaya dene Ibrahima mzee hamade shanembere izode zeheli zenyambo ziro hao homarengoni hatu hunu hususan daunu mitsamili mjini yambilo ukaya mane Ibrahima mzee ashwazisewa hakuwaku yake leo yatende agende o shairisha guvernori dena Fatihu mwana wa president de shanembere beze nongo izo inde bana voti kampani ewa voti ayibana ma kampani abenga wekala ye biro nationali Fatihu hashidi afanya kampani hata hadomine kandidaturi ya mbabahe banunga batafauti banunga ndumole okaba no Fatihu hakaushira na mbabahe bakari kaushira na sheha nyahumara mgomu ya au Junaidi ya mbabaye hati ya Junaidi amba wende kandida nlo naye shanga bo reserve ya Ibrahima mzee ngamondo harmaze voti burlo watsan shaba he Fatihu bahe hawanaze mbanaza he kampani yeye hafanye kampani hata ulaomba bahe hashindwa
msuje kanungwa ile wawe hadisi ngamwelewa ekesu ala ndio dokawa ifatiuni akafanya kampani hata wewe votewa abo fatiwa afanya kampani halalusa mbaba hae hatowewa mbaba hae hatiyewa hae akomaza yotsaibu ekale we mwana wa mtume rimanza wasonsi pia Ibrahim hawafanya kampani hata Uislamu wenjeza baada ya mtume ya tanungo wenjeza wasaya yotsaibu ari déplacer va nous samahani baba nous voange nyao ngarsi no maluja du coup ende ninge joka ufongeza ilowe ari tengeleze yuhaju na msambi wanu voange nyao alafu hala recontinuer dasina mtukufu hajileza bale ongor niko za nyumeni ra tukabzijua rengeza dunia nariendelee manama d'accord abengeza bonde wafati huu hashidi mbaba hahe ekandida mbaba hahe akamwanza fatihu hawana naye harenge Ibrahim mzee na ihoti hanze hafatihu tena ihoti hanze hondu wakogoti ihondo hanze hamnyezi Mungu wayambio kaya shahirisha guverneri kashida wale wanabaga mitsabihu yaboze bakshaba hanywa mitsabihu enga mwankuli yawe bahati mnyezi Mungu yamlikani hauna mwitu wao yote bakshani ni wa mitsabihu ukaya enga mbakishao ne bahati mnyezi Mungu yamwelelani ngamihimili yawe bahati hiyo hauni wa mitsamihuli ngamletawe bahati hiyo shamnikani hamnikani jeheli alikuwa muroni jana harenge bahati inu hainikowa muroni watukufu leo harenge bahati inu ngumnikoniwe ni wa mitsamihuli enga mfanyo jo wa muroni mzingare bahati inu wa mitsamihuli haunga mfanyao jasiwe tsandaya mlete bahati hali yabo mwana Mohamed etikadani wasulinda ba tikadani wasulukaya ngabo wandu wasesi ikawa wakati lonwa mungu wambao kaya karnavo Ibrahim mzee karnavo Ibrahim mzee ijadara jahili waserse na wongo ambiyao wandu wa hawotse na ukaya mtivo Ibrahim mzee wambiyao wanunga wekleri mwanama hataba amedi ngojoka mimru wa rais Azali monti mimru wa rasaima mbili mimru komunikateri ndaru yabole wanifanya komunikateri wa hezera saima nazimu na zonti pia endelea mwanama leo shakabula yao timizi ya masuala yinu bamedi narambila neva sabuzi waradulo wanaume wa ungwana amada ila raya babanu kande yatende ndo ebane kolie wa halendo wewe ala ambisambe banu ngapomvua alafu abonga so obliger do tawa mvua regimba vizeze nam kweli bamedi wa halendo naramebure mamze hanjia harume serse bomezatu kama haja shawanga bona mna bokotsira ngo ajitrompe ubamedi banungo ajitrompe wondo wandu wasese wanu ewa badi bane manda ya hanyu ni wa asili bani sahisa bagardo manda abili izo dizo no tsoheleo no wasese vanie manda ya 2019 ni nyuma ansiye mabanyi mansiye bani sahisa bame banwandu ngo hashiri nizofanyao bakwati hashiri bani bure mamze wengu tume manda ya nyumeni ya 2024 kwenda 2030 ewa banu na wajeleze manda ya Azali sahisa ewa bane manda ya 2019 ya hanyu nyima ansiye sababu banu gabandu watu amini ze ndongo zenu kaiba banu zenu kweli president wengu joko kubalia chile banu kala chililia
hai kana huchili mbabya ni buhandu wobusi nabyo kakana huchili president kana huchili kana huchili echile atawe manda ya ye manda hii sayinu shahar do har mavoti karjo hunda tena hai yoketina namba mbali bana ekangwa anzao na waje kwa hatsuhaza ho hunda zevoti azali mujona zevoti nane Ibrahim amse mujona zevoti iyo na waje watije usafira hatu ewa vanunganya ni hanyi hamanganyi harumwa mnete ya siteya efasiria abantu manamaleza itendi ekaiteya kajaba kubovoti ekaiteya kariza bantu harumwa voti ewa ngari jifahariyo nizorafanya komori ngari jo voti wanu wa komori sababu ngabo wandu wa komori wenji watumwaboka ya kwa tuona hata mbadali imara kubame tebe ngari jo hujari tafsire alimalillah la Ibrahim amzedo kaye moto tende ye moto vanu wanaturabye wandu wasese wambao kawo mansiye kujaparesha ansiye wa mahamfukare wa handaho na nsorenga mfano wa mzee wa hangu ba wandu kwa ani wandu hahe wajodoka uwo mbaba hangu wajoka kabasi mndu mitsami huli utujuo kaya ekamdu avumbu wa umara mgo mri abavumba leza wolukwe kabasi mndu mitsami huli utujuo kaya leza uwo mara mgo mri na nso mvumba uwo ye haka hadira mwester semanda uwo mndu nambi umara mgo mri hadira mwester semanda uwo 2016 Zojuzi azana kana mwa vote za rais umeshelewa ntazika mwenye akajideklara mwafanya ni ya hamba ya fanya na dahula kabon ngabano zojuzi 2016 ngiawe ya siege gamuji sonu mansiye wa serse ambao kasimansiye wa serse ewa kandabi wakati yeye ziara isisambi ya kaubiha serse wakanda emansiye wao bara isazali haroa afanya diza basaru mwema baad uskahe pasasho ya rais azali na rais sambi wandu wakawona rais azali kabasi mjenda ma visit ya rais wasasa ya pia wanjamala honi watataya hegu ya wandu wasambi amedibwe sheleyo ndro azali hakaurewa uhu kajarewa uhu yena directori wa hae hau ministri wa hae kabati mzima subuti na beti sana roskuo shawenzao rifanya diza ya opposition wandu wao kwa jaka hone hambaba hanu mchiatu kumdhukuru hata kabati hata mbia kaubirili azali ya mjua na babari inamrua kabami teknisie miti fanya hali sha miti serse miti na ubazali shabi hundege teknisi lelo mzewa hangu en 2016 tunabona ngani ya mbonro banga mwandu adungo hona mavara ya hadi siru godo ta shukurani na Said Muhammadi wao ndo wandu wakenda waone rais azali wafanye suluhu ya rais azali na mzewa hangu mara mgomri mshelendo izadunga abo mambioka ekakweli mwanzo rekebazima yangie video de wasa Ahmed Nobi wala wasirsa kahu Dobi Ahmed Kole wende waji declare hosoni Ahmed Kole ukakweli ngawendaye yabo yemdumisami huli yani hayakaya serso kati huo harime baba yo pia Ahmed Kole Arizona dalili wakachola hamrenge huo nde mru ya kabisa miuli yeserse wakauta hakandida mitsami huli kwa jamhunda mweba vula mitsami huli wende warange fundi sheri nguna mrehemu habe hakandida ngewandu wa masiye wambao kasima masiye wa serse wakanda wakati fundi sheri ya kendari wabe hakandida wakanda hu ye masiye yo mahamfukare banu rijabanga ridi hau hanrabu na wanadamu wanzo wajikazo kabanu sisi konyuma sisi kabatu ndwasaya na wanadamu watso hanza bokoba abedi watema na holi koli na tiyewa nguli koli ye wa hoya somao e wangu ya somao shangami jumo tombelewa hodu wambi yafe she wangu ndo navuke iso ndeza jira mwensi inu bamed abubanu gojo hadisi uka wa mitsamihuli wonguha ngozi joe hadisi wao asibabu de candidature ya Ibrahim Mzee ya ferahani
Eda kusida hamba shonga shahani. Anjo baraka ya. Kaya ngemkishina ukaya balbala zinjia ya ukaya iyo banuandu watungo hamba ukayibure mamze woyim ani katina ani katina ba tsatsi helewa gasana ndo ni sondu wao ebure mamze wanyu menyera nafatihu yewa ngana nzo nimuziso wandu wasujudi yao wandu ambao kebure mamze ye wanyu meni kwa na humtei na bongo tango fatihu na fatihu juzi mtsuje ndo yakaukaserse juzi mtsuje wandu wakarekrute ze kartu yo fatu ya karega kartu yo balola kaja poroka sese abantu habo yasatana yemdumsha nambari wa handa kataka sese akarege kartu ya juzi msuje izirishanga zao si wandu wa hazali yebani ya recruitment makahifanya juzi ya hanyu nyiserse makapara wandu wajewa wa mdungeni warege karte wakewa sese izo juzi mwezi watu mwezi wani abiga bandu wa uwafu bakamna watamanani yekebure mamze yaja mwezi watumu kasiwa hunda faida harumeserse bahaja nyumeni yabwanu wakaurekirite wajuzi warengeze karta juzi yabwa wafu akaba mpaka yezibiri wadunda faida vanu wangu wasese msujo na be yerohombi njia hawe ndini mimi sindatsi ona na mene mwana ma Ibrahim mzee simwambio ka utsende serse yo bahamba ngamwendo sababa kisha no director wa hawe kaira Israel ulangu hanzo na hensi yabo beka hende serse ngojo sijini wa hata ngojo kazwazido hata ngojo renda hata nchitohindo tazinu Ibrahim mzee anambia karadhi bo mwana maleza nende serse ba raisi hatsaende serse ningarelebea babanu bonsio serse mabani hangu walohula ngwandrema o kaya sinomewa na minsi harume party na dere harume party sabade kawende harume party serse wao hawawo wotsojila kabati mru wa siasa wa serse ya paru kana bunjili yo zima la henda ina mwana wa serse bandini banda zima wanu mamedi ngebidori hawe mbabi si wanazijana rajabaha rike na muwa imani rike juma hanzani rike juma huishilizani hasababu hindi lewo tsirengo hazini ni Ibrahim mzee ani armu yonga nyinyo hakuwa ama naombi lewo tsirengo hazini ni Ibrahim mzee shebuna mamze kula udwa munda mtona wa hahu karadhi Ibrahim mzee kale wa hundenge hazini mamwe jana utsindende mtona wa hahu kabo haina wakatutoka hanza unrumie ngotoja unrumie shabunga udawa weche boleza shede banando nasuyo wanama wewe ngwelewa yo banu nganando nasuyo wanama sababu gani wanukone masharuti ya uwahusu ya wanu boleza samahani madirektori walio yo armu kawo wohibalia tabo kama shangaza ekau huone hanemru wola ngarjo uto hazin na yo ariba ksharmo ani darmo yeziaza linu haya ani wandu wazali wa umenase wandu ani haiji haiyo urumia yo nini nutorea amedi ngonjuo hukakumurtele ko mungondrambu wondro nutorea ni utorea umenase izo kaya nini nutorea bamedi ando hambia ngo dutsamdu kumurtele ko mudu habyo kajuzi kumurtele ko muri problem mishahara yatu ndini no tsende harumaza mediati onesa wotukivu wangu nafanyiliwa neza ngombi nafanyiliwa njara director mru sta director shamdu kari director ho mbaza kuliza ha neze tabu za ha yabutkana nasuri kairi banu jana ujaunenge hazini hasababu hindi ukahanza ujono mawaziri ukahanza ujauno mewaziri yaboka utsahawala damu wenji wabali harumale bavula haho uwabehe harume yezi wajuo kaga wena wangu uno mawaziri ujaunenge hazini rali zikumena zitsana izo ndibwawo ujaunenge hazini zikumena zitsana shasula zukabwende waziri ulegezi himaje na maidi parmua abukuna ujua utsondeda mtwana wa haho kaya haina wakati bado davoti ekanja udunga bwelo baya miti kwanza wende wa mtu wa ushomeri badala tabi mtu wa ushomeri wakatube hadapite
ukatoka utahazini tube hadepite ngopasho ya mvio ngawe na passport diplomatina yo kuja kaniyo ye mndu mshaho no wana haho ngwazalao Faransa na izo kuja kanizo anyeze faidi zozo nsipia mimi leza nsusubuti na mbia ye mruo shanti ngo jirenda mtwana wa hema na damu ya ndenge hazini haina upande ya jona mbio kanende na kensi na tsona kensi kansi na bwana majilinu nilikensi bandenge hazini ngani bazu 15 na balaba ngumi mimi tsongeza hatilo hazini harigazuri majana maidi wo utwana na rikusubuti rajaba hari rwambie mazamana wa hatu kama mimi mtwana wa haho bundenge hazini munsindo shungani haho walikuja ndenge hazini hodukani haho kuja ndenge hazini hodahoni haho yo haki ya hangu mimi mwana mkomori nifanye hazi harumwe daula yangu ye bahati ne jimi wa ndo nikema sio ka uende mwa tsongeza nere hazini hula shawa bahowe mhu ni shukuriye akawa ngumile na utsongeza wani kwa waziri hula so waili rikubaliano kama so waili si wangu njapo kololi mamina suala tena ukaya ilongilo muhimu ukaya ngarishi yao ukashaihani haja ngwanzwa yahezeshe hitwa bamezia ngalla so defi ban ngalla so defi ya hemndu wa siasa wa serse ya josubuti ya te kandidaturi ya sate ay ngambla so defi ban yemndu ya jokani to chapeu badi babanunga bandu wesa walemewa sabanunga bo menasi kaonga bo zitwa za azali asumani ani madirecteur ma ministre wasanga ma menaseda mwana mameti si abanunga bandu wesa walezi ya azali wakura wanzo watawa eyo atafsiri ngabwandu wesa hala yezi ya azali wakura wasterei wanzo watawe ngwanzo nde banu wasimbishie wajibambe ukala wale mana raruhana bakarifanya madhara wa Ibrahim mzene moto wewe mna ponzi mtiti ya wanzo watawe bameti hasibabu hindi bame ngananzo nambiye wandu wa serse makadre waloma directeur waloma ministre yemlia parobu wo mwangu wa hebiro ya haya resevamenti nambie mzima nambie azali bame banu si wasari lo makilize roho zatu rilo siruka kabasi mruori dise kati Mwenyezi Mungu rilo siruka ya tamaya hatu sidembeza hadi za hao sikabasi mjora huvumba mdu banu ya beza kweli bame 2019 hata 2023 2019 2020 2021 nambiye wo mji azali ya henda tura hori yema ansiye wa serse kwa dikabe mjio wakaiweze mbinga hizo katika mji azali hende mjini na hubia na soda juma 2019 2020 2021 zembinga zizo zamba ukasima ansiye wa STFC kwa Dakar mji hiyo na mabavu yayo ngeye mzima watukufu ya subuti ya baliera isiwa he daula yendo mjini hawendi ya swede jumando wanu wajirema wabaha rais wa daula malani akaudwa swede juma yejimiwa itsanda baditsuji so akaswede juma itsanda mjini akaswede juma zahanda tije akaswede juma sadimani akaswede juma saba mbodoni haruma 2019 2020 2021 Gebano mansiye wa serse wambao kawendo waladhi mwabaha wa kaima kandida ewa kandabo katazalia kauruwaze harumeni jiyo anata paroja hunu tsena nondo ajuha wa roho msi kabasa masi hunu ewa kanda kato kabasa hunu masi ya paroja hunu nedi amedwe ya bidi 2019 ye mansiye wa serse wakanda hubo katema kiesi ya hemiji ya hao ya kapasura ni wadumabani hao wakanda basi msijeba mjamshangaza wanadamu ukabanu nyisimba na banu nyisi simba na mrensi kwezi watukufu maansiye wa heserse wanu nyisi simba amina marangu ni watoteleye vane kabaga wanzo minye Ibrahim mzee badao kabutsi minye Ibrahim mzee abuka mwanzo minye azali
na yonde mana na jabanu iyo ndio mimi nakanza niuzise ebanu Azali yonde mana jabanu ndende fandera isi Azali ndabondwa ukondwa anu wotsi Azali woko wanza Azali ngwanzoze profiza hawo so ni mwazali shawotsi wotsi wandu Azali eni wakati Azali ya joro harmeyezi wotsi okahamade 2006 ebangu joka uroha arjoro 2023 arjoro 2030 arjoro ntwa minendo ngo 2030 arjoro ukayanga mdute ukayatsa zinunyi msamje hantsiza ya ukaya sharti 2000 hoho kushebele bandika basi mkomori ulo na bezu ya mwanadamu ake faume ya mkomori nge na bezu ya ndongo zifanyishi harma yensi bana ekababu hamdu mzima tekenzi ngenda ondore kange dona isha sijao mkomori hula baboleza Azali kalo agiza nganu izo sema ndiche karabia kwa hiyo humisami hula angamjuka kagiza shabande madhama na yawe hansi wametibazi dangalie wametibazi yabo wametibazi yalo muyi mathala kanojo humtoa tamro jimu aminifu ngabo wanu hotso huna bahindumra kazi shabamedi bame ngabo wana watimizi 20 wahele shirika la mamu walopirizo asababu hili Junaidi haina mfumdaru ngutsore ngwandu walovadu hawabeo pirizo hema furaba ya hibao yabo haina mfumdaru Junaidi ngutsosha wandu hakuwa ya washanje wabea hula wahibi wafungwa kwa kiasi 20 inde mana ronota buya mwenje do walandu hazi wa mamwe wao walojumo sojihibia yesha hao yesha wirindi yabo tukadano sokaya ekale ora Azali ngunume mundu pulasi yomni kasharti nzima ngamunume sheka ufanya naye zijo hujaza huwe sina ujefanda waamini zenongo hizo udoka we mndu wazali shia mbutsa hamru mndu wahera saima mndu wa dhamana umuzi seka paro nani Azali le kalima ilo Azali ya mumbi ukanga munume yabo sheka hende ufanya naye maudu nsiba zima nawe sina ujefanda ukahende hibize maliza za dabla hiyo oba aposto anikiwa tsina udefend ilande mana 2006 watsuona rais Azali magobani baba nongo aminukale laka president Azali ngujordia ya vote wa no ani ne Komori he jimla he Komori heze tabu ndo amedingo hula au ngamchuto kanja mjemu amedingo kubalu kale swala la Ibrahim Mzee disalika zabanu de Ibrahim Mzee ngali kazo banu lilo lisali abungali kazo banu ngado nesuwa Komori zi etapu na zibira za utsongeza mwanadamu yake dhamana waenda kandida eserse vakavutiza mamera washindwa kabati mzima wa serse wandu ambao kaumansie ya subutenda kandida vada makandida ya madepite kabati mzima ya subuti ya jitia kandida halimole bavula hae yende ya jibima vada zevutiza handani vehema depite handani eserse keja kada makandida wabiuha pia walaziwa kandida wa serse ya henda uo alimhaji alimhambu buhasa diba vaja voti wanza 2019 ya makiesi ya hemiji ya hao ya pasula pia kabati mgu wa serse ya shinda defende wanu waboma siye ya buskana sokaya Farwa tahavotiwa ni rais wa Azali amando hii kabati mgu wa serse ya haraya uraisi shirdushire jaimitsami hulimjini insha Allah mnajana leke Ibrahim Mzengu dwa kendo fungo ya ghairi ya voti wa guverneri baji yake mifungo ya khairi bavoti wa rais wa daula harmale bavula mitsanhuli insha Allah taala abegezo wasuna kanuni keduka izonrabo kabati mzima ya kaka Pablo ya wenda kandida shawa kaulindo kara rais wa daula ngujoja ya renge mru yende ya mwehensi kwa wajohi bavoti yanikiwa basi shakabati mdu wasese ya jitayarisha ya jende kandida wa guverneri bahije kera rais wa daula hende hamba kusuhuja wanibeho kabati yawe banda kadana social sala kabasi mlu ya jipani yo kangu tukandende kandida panza la mezi mitano yambie rais wa daula hawiyambia ye parti uka mimi ndejo kanade guverneri basi tujitayarisha yakaya mruo haja hatolwa Ibrahim Mzee hakaurengwa yabanu belu yengu sutene Ibrahim Mzee Allahu akbar ulande mbaba ewa belu abelu katitengwa mbili ewa abo amjo belu katitengwa mbili esha ihani ngusutene anganisho mnambalibala ewa alhaji mtukufu anisho mbalibala kamihum nganisho alhaji marambombi wena mina kamkana mfoma bafu shaul oladi mhuwa shago shilo kabi mina kamkaza marambombi mfoma bafu mtukufu ani ngusutene nganisho hari
hari nganishio nsujwe kazo sabuzi shanga nishoka hari nge kontro shaizo ndabu kana ujua mzee wangu Alhaji Mfoma Bavu Maramgo Mri kana ujua ke kontro na mwana Mitsami huli onda njema kana ujua yerohombi yote ya Maramgo Mri ala kuli hali Maramgo Mri ngamjuo ukaya yekana rohombi namna hiyo kaze njema za Mitsami huli ngujoju wake kontro ya hazo ya mbe Ibrahim mzee kangu joka Ibrahim mzee biswale kanchoshira na India kamnega kupotela ko mbisewala wakati azali abonso amnuka dodo la mwanata wasudio wakati wa hunda zendo mio ya jamsi ndihe yo jokiri mathalan yo kaze fikira za Ibrahim mzee umarika tuzona hadi to shawe sazibiri shawo heli nzobura ndo Maramgo Mri yawe sazibiri ewa haya ijashmeji watu Junaidi kao akanzaye ndo wame basambe kanga sodefi noti ha madharau de heli njuwao wana wazi waserse ni mastehi ya hao na Rais Azali heli njuwao mastehi ya hao wana waserse na Rais Azali kabati mdudodu wake kontra udobenuha ewa usoni maraisi ambe ukaya mimi kanu halifu zabarindi yuka yo ni mrugena yesho ya medimwele ukaeka hambangu halifu Mwenyezi Mungu yakuna murembebo ewa doto mtoa hombebo Firauna unjina mbeboni Firauna izo mungude ngudu henda sisi kana boka Firauna ngudenda mboni auka halifu Mwenyezi Mungu ngiabu ngwanzu yejo halifu mfaume yake waziri sabo yenti abo karna ubona imana tsorenga limajindi nyamnome hauyarenga rija hauyarenga fahami hauyarenga mwinyi ya wanon haurazida yemana sambia tsorenga zanja mnome waziri ndi vanu hedi ya he dunia inde hedi ya he ahira ndemane ntinu ito pangayo yoka heni yarengo hazini hawe ni anu posto ya uministra Amedi nganzu angaliye uungu hedi Mwenyezi Mungu yehatso uungu ni hedi ya hasi wanadamu heni ya tonge Mwenyezi Mungu yehumbulia eza mafaka nayo eza Mungu izilamba ali yakasito ndemanambo kala nukene example haini ya tonge mfaume bahetso mnika izanzao haini ya khalifu Mwenyezi Mungu hamwe hanzizo kenda mbijoni khalifu tembebo domro izomba libaba sitodori hiyo example ni hambiao manzo ngalo kiungu haini ya khalifu Mwenyezi Mungu nyumba yake domro wa jahannam haini ya toa Mwenyezi Mungu ya nyumba yake tembebo basabu haini ya toa mfaume do waziri haino lo kinyume na mfaume ketina ukaya wo ihamerite sha do kanda do jare sujudi ebanu ngabo muri ya merito Mwenyezi Mungu kasile mu Islamu ngiango muri ya merito hamfaume kasile mfaume kale o mathalani par exemple president Azali haule o mathalani Fatihu mwana wa Azali yoka jamaje hatwa kalima juzi abane manamba uja ufatihu oshmeji watu ya roho no miumwanza ukaya harilole atada unamtoka kama mwanza yo karna ushindara halifu shaze bizai sicho jodoza voilà donc hizo habahindi ya ukaya ni tujo voti Ibrahim mzee yabo aboka no karmwezi yeye ngwanza rarenge mwinyi ya tuvoti Ibrahim mzee ya tuvota Azali rimniko waziri rirensi shabwe hadi rirensi Maramgo Mri ya mvotiri mtowe shabwe ngudumizo wandu inuyezi linupa huo na ilola ho walima abohe ni utujokaya yini malima nikanolelepa huo yado sujudi tojo malimani ngojulalepa huo kuledo malimani kunolelepa huo ile kutoka ulachi kamwangala matende mwangalemba ntsoho lerangu ya usiku nsolera ngomisana aidali jana kilo ikaralinga mengo minani karikubalizana bemesha ye basi batiraliga antushira najua kilo majana mani yakutuyula boyulo yenifanye ngemana kuhulera lijandeni ni bwana ndibona masikini hai belibana ata ezera jana izo hotso zihunda utsohula amedinga masikini banesha wetsinu hunu hale kamtende mwangala hiyo ametukimira mbeza he miwo njo uvotindu wo ujwangalia amedira rangu hotso kaza memoju eza hedhi haka rambi eza hizo nongozi loza kweli mitsami huli mjini hukaujulwa hawana damu ikao harumaye Komori basi miji miili yonde miji ya hiana wandu boko kabati mdu yabo ya tujujoka kandida urais mitsami huli mbeni wono kweli mitsami huli mbeni yonde miji miili ya he Komori ikawo baheya zisa buko haine sezimabo shojwa shika rais sawa ne makandida madajina
ikawe emiji yo miili harimwe ziswa hizo za wanadamu wao wokairirana miji mindwa jina na ziswa zindwa jina zikawe na makandida ya rais mtuze kanwa wanelewao maana hindini mitsamihuli mjini na mdeni umalani hoba tu hata hizo na bwamu nawe tsanda hatu mwenye baraka swedi swali fahami uporesha wararu kabati isanda yo inji isanda ihana kapitali nne shakuja paroishi ya hitwa ziraru harimwe tsanda isanda kamili kuja paroishi zisa ziraru watsoka bazisilimu harumwe tsanda yata hademewa ija Muhammadi Mumini harumwe tsanda yata hademewa ija Takimbwereha harumwe tsanda yata hademewa dewe jamwini au kahindi haina bavulitswe na imamu mzima yabo kama na swale kiriyo ze tarehe zilwa mitsamihuli izo sade selima mdicheki ngenyi wa mitsamihuli mde aba izo bafanya zi bame wewe ti wono juzi nyumeni banu kaulima mazamu si wono para wandu na mja anila mabiziti haho wewe ngo wa mtende yani wanu wanjo mau ndimu wadunge mu wavota iwafanya karjo wewe ti wono juzi ukaulimia mazamo para wandu na mje banu mazamo wanu watsoka hamanda asiwa bisanga sina mwaha banu wa enge wa mtende yani obanu hatina ba bangano na urema woi woyatsike waziri ikansuka waziri imtsongeza ni nyinyi wa mitsamihuliwa ni baishe shehiri wandu wa votiera raisi wahanyu ijo mkinisha mtu mtsinda yafa ikaka jala ngo mdoso amenyu wa mitsamihuli ikaka jala mra kadha aweti mitsamihuli ikaka jaru hamra kadha weti mitsamihuli ikaka jaru hamra kadha weti mitsamihuli complex yo ihe ya ngega mtao wanahanyu likoli wende wasome warende msoba kishaji nyimwe samaso makabahi adibani mwananga na msome sadake hii ndo jarige badala hangu izo natushina nazifanya mimbabahe mwanaja rengere levu yazifanye sheka we mbaba mwanzweke mwanahaho na izo hadisi hiyo mshangama tahomba onwamba tahomba ekala uyamba uka eboiwa kana jana mbaba wakaboiwa hao yakahulisiza zembeza hao yakahulisiza zembuzi zao bade mwanahe abaha hasomo ngudoka ujalole mwanahaho na mjole kama example mtiti yemrwa hazi yande hakawa sedi mama dicheki jana yakautusaze mbe za sedi mama dicheki na tutabafana nvumo mjini hatu sajeni akasajeni badabwe mwanahe lelo hende hasomo haja ijomkirishi halo le mjuhu wa sedi mama dicheki ngeizo atahaba habame dikaptushira matanabahi ngo hizo ukaye mzaze yakaudofu waze nguo za hojana bade mwanahe haroha hende Faransa ye mwanaho mwanamme hende alole mwanahe zoko ngasikiriyo siabu na mrohe kiburi dingo ye kiburi no tabasamu no faume na urohe dingo yakawa ngasore mastekle rajina hale ikawishia mwana wa ndobi hafanya nayi ukaujuhamu inna lillahi ye mwana wa ndobi hamiloka yafa tabia malizo ye mdu aduwa asubuhi habalwa hagari aduwa wa dhuhuri hani kwa chai hani kwa nandini hata poshoti na hendeli kodi hareje hamiloka hari hondi hana mwana mme nge yaba wale wawo ndo wana wahowa ndo wala uwafanyoze mandini za maladresi za heze porone za hindi ndo wana wahowa ndo wala nge yaba katusu manaritsuru hakiburi hindi amina mna suala uka narirohe kiburi ujuo kami mndu hazi wandaga hazini jana lewe mwana hangu hasobo nge director wa ngudoka directori amanda we ngamina ndongobo mwana ma yo mwanzo ke clear ba ngawe vanu ngawe clear kuti ata namba uhara tsoko yonzi mitsio kamara izo nakanza na be mwana maleza ukawe mndu wazali ndora ngweza mazile hata ije honde ntsujo azaliyo ya parorenda ndongwendini na rohe ye mwana mme mwana mme ye vanyamba ngwendo ewa kamba ngupasu kado kateri d'accord ewa ngarenda wo ihorenda wo hako elika mwabenda donc tikanzani ukekleri vanu wangu warona wo vanu no ajuka uridunga asibabu de swala hiyo ebala alhakika hopezwa matsoa hao
wa amini ukawa Komori hezi tambu ani hezi tamburi yenshio Komori bana heze hani ofisi difu hofujari yani heze ndongo wambizi jirio wombo ntijuba ngo amini uka kwelo wa Komori ani wajoka ubamato wanike presida Azali Assoumani aminifu Mwana Mamedi banu ngabo zitabu za kidaula ngabo zitabu za hangu mimi niko mudo vijitia Jemabinu Mamedi ngebido rusumi sana luambilana za kweli ngabo zitabu za kidaula zilo harumensi ya hatu ikawo indensi wayoche itsona nongozi lonziro itsona nongozi tsotabu zenongo pia zotabu kabati nongoza kamili harumensi ya hatu shaza nongo pia zotabu Shaindensi wayoche tena yakawa kamimi udwa uruanku ni ntushino dijusabo nsi sikawa tujusabagani kazoju madan kuni bame privé likoli privé yorika udwa wana wakodoso na likoli privé ndaba sibuzi ndo kweli mbaba hangu na mbaba haho kwa jaritu ya privé haukawa uruka yeze nchida walonizo kwa na ushinda wahule kila nsuhole warinike wahule nkaba na makoshi warinike wakawe warilibe privé wakawe na nchida hizo yabu wakawe hama ekoli premier wakawe la basmati karna ushida litorali majana mediri ule kilo ya basmati rile na wana watano yabu vomier rile onikor bandi shindira majana mane ni hule kilo mbilida onikoru ni pena madaba ni kuwa nangu wale no wende likoli washinade likoli zenongo izo Mamedi lo ngananzo nzifanye sawa nizo maritamu na mzee watu Mtara yakofanyilo wana haya jana yabu wo muhima wa maisha na jiriha wa hedaula wode mihima yahusu pare yahusu unono yahusu anizebe zaki daula miziro za hedaula shaka yula mihima mko mimi ngamjiriho mimi ebanu mimi Mamedi minawe lo hazini inambali ba urazi 15 nulo na wane ukanga narengu wane wala ni wabeheri koli haina likoli privé yabo realiziwi ziraro yabondo kabutsanka baza makoshi na mwanawe ya vetenu ando kahanzekala wali mwodo likoli ntune gute na bondo realiziwi 15 Mamedi yikusukabu wo mimi na jiriha balamba bahangu hakauona zila shahan leleki namna yokangu joshide yeye kana unjangamani yambilo kana tawe abasi mashabiki paka kwa timu subutenda bangweni lakini shala madomino hendi rifanya makirire buhanu mapesa hawa sababu ndo wana hatu de parata ribambaya yo ndio namba hokaya shela sikirizi ya hedaula yo tabu ya hedaula yo tabu na jiri hamini aukanza honushekeze Mamedi leo amtingonike example danti ya hatu ya bushini bala ngonweze ndongo heliziliyo ntito hambo kaya ezitambuzila wapia che president uliyo huonwe e parcours yefanya ke jafanyishia ebanu pourquoi si se wa hatu ritso ushinda rapangayo shahini wakati mihima miziro ani ndio mimi nakanda eba kolo wa Komori ngwajoka urengele suala balada na hambio kaya abantu ngabo ye mihima ne zitabu za kidaula shanga bo zitabu mimi njiri hao nando tsahani ushenkeze ishola wonile ishova vazawe mwanaho nimvaze na mtsile the nchida za ushida nimvaze sawanewa hao Mamedi na bole unanzo nibabe makoshi sawane haho na we mwana mshahonge Ulaya wakukatsu Ulaya izo nchida njiri hao mimi na wabalo kidonsu hole ya rali jana njotu ora ni majana matsanu ni hule kilo nsanu nsosagi lukansa hole basmati Mamedi ngule basmati ya rali majana mane iyo izo nchida izo tabu na jiriha ngabwe tabu ya hedaula Mamedi etsiluka batira isujo jabandu yafanya mahe 20 ya shida tu zitabu za hedaula hiyo hasibabu hindi sina roho mdiwasi sisi na roho mdiwasi bwame mkanagala wabanu watoja rais wa daula bana jarenge bili hejomowa kejaka inyibake jakaya nyumbekaya yeka baje wandu akaza wetsa hewa jo henyumba watu kwa jo wandio ndani ndo kweli watu ndo ndani baje watu hewa bowa yeka baje kadwa misame huli wa mumilo kataka hiyo bowa yeka kada we sana hara keja bobol kwa kada wapo sana yeka hara siwe sana rimwambio ka kuna ujo pwayinu
ngojwenjeza beshi wanzangisho wenjeze yenye wamisamilu kamja mumidi yabo yaho begalawo ye sokaja wa hun maluja hauhenjeza galawa nyumba ya satana no haihunua hahimiliwa ni wandu wa misamuli waihunua ngiyaba hawali hasaramba aba hanga badu wasaya jambi wanza jawa na ubaka nzima nawe kabaja wasajo kafanya mbili aizonde zari rais azadi ngutovotiwa abudu banzo nhambi rais azadi ngutovotiwa no wakumuri kana hiba ngamuhula byo bamedi rais azadi kana hiba kanuni ko ize kontra za voti Matsa honambie kandida ushindabu weze bureau de vote ze bureau de campagne zangazicha contre azali mitsamihuli ze bureau de campagne zitimizi 20 ngono rambo ze bureau de campagne hamu haina mraya ngebidoba bula nambie kandida ushindabu weze bureau de mitsamihuli yondo mandu wa sondage wondo mandu wa sondage ndio bahi de kandida washida ya buwe ze bureau de campagne za mitsamihuli mjini Nando kamu nyibaraka kana ushida bweze bureau de campagne za hesa ndakami. Eyo. Katine ze maye hizo. Eyo. Katino wandu wao. Zeno. Sha. Nge yangu duka ushida za DJ na za Parce que kati aruma pouvoir. Na banu heni ulu aruma pouvoir janso ka uowiti. Deni mahamba. Yode ni rajansi. Saleri hangu. Ka heni mndu saleri riwono. Ya ukaya heni mndu aruma pouvoir. Anatole example. Ngamisuluko mara mgomli ngudoba biro almunda wahai. Ya ifurnise unisamehuli. Ngamisuluka junedi ngudoba biro almunda wahai. Ya ifurnise misamehuli. Ngamisuluke bure mamze ngudoba biro almunda wahai. Ya ifurnise. Nambio wa mwinyi walo huno dokobaze biro. Watu wongo harumwe pouvoir. Nge nambio wa mwinyi watu harumwe pouvoir wadukashida baze biro hizo misamehuli. Wanga. Sabu ujuzi mwenyabo ya karmwe pouvoir habua parce que karmwe pouvoir yode mana habia ukaya sahenda doza plus mndu karmwe pouvoir plus wizi mana na hambio si wizi na deze maye ngaronao bajiba no foto maye ma atsunga mtiko ni quel exemple haini mndu harmwe pouvoir endao ne masazi ya nyumba ya luxe bobo les artistes haini mimi atana mesa na jokarmwe pouvoir ujone le nyumba ya luxe amedimo de haruma suije ndajina wanto kanzani to example kaka batu wandu walona nyumba za luxe amala salimaji ntwami nendo ngo wallahi amhula biende bembe ntwami yenda ibembe ni waone nyumba za luxe zilo ibembe yenda maweni wa mbude waone nyumba za luxe zilo hiyo yenda majama hame moja pari waone nyumba za luxe zilo hiyo wala ndo serikali Wando tunda heni angalia kweli ngwe hisuka ya nyumba za misamihuli za luksi zilo kwa nyuma misamihuli zilaza wanduazia serikali baki wanagasi walulangwa wa hao bame inu problemu riloni yo sisi haluna virus jana hukawaziri mimi sibalie mwanamsho hangu tijatuhere yaye mtina visa hende Ulaya hanera katikati hawa hanyumba ya lisi yewe ngwe hisuka wala bamende bagunja bahiza baidi mimi wakauja nuone nubahizize mwana mshwa hwe ya sahe nyumba awele katikatila mimi ndakanda bahiza baili ngi wakauja nione maana wakauja nuone ndabona mdoka badibala medi wazira medi ngufanye mkarakara wa bahiza wandu hata hisaba hiza wanana shwa hewa tsanu aboja si uono huni bahiziza waili wahera katikati wabo hanyumba ya lix maana mimi tuwaze kwa wangu wana shogendi ani wewe kutanze kwa hangu uona shonga wewe kwa na shida wanere katikati mimi ngono waho bamedi wo washonga kwa na shida wahere katikati kwa na shida wa henyumba sio wanduza shabala ila ya hibaleza ya hibamedi bande ulo waziri na bala tuhera tubahiziza watsanu tijibahiziza kume yinu virisi ratilwayo nwaze watu watenda nari dunge babu wakati deja usamu haukaza kifu bamedi Yesu alaka muhimu dokari tirendwa watu wana bahari rengo hazini wanama mdatsi kubali harendo mtwana bahari harengo hazini yamani yabili mdatsi kubali hada lokaya sina ujuani ke na mradi mpaka medinga na mradi akeno ngo yongiyo de kaya ye lideri wa hangu kajanomewa yabunguja na mbio kausi kubali hande hazini mpaka miminde uto hazini na mfano hangu wani mihama msedie misidoka na pambu sina ujua mimi wa medi unambio kaya azali haroha shansiki harumezi jao bari mimdu hazali abona ntsobasha to skwaza la juru darije harumezi donjo linafanya hazali mwezi abo mimdu hili
leo mfano jana tukasutana mamadu haro shabuna mtsabakisha ninde mamadu suku mamadu joka hindu na suku ndoka hindu usuku mwenye baraka joka hindu na suku ndoka hindu ika mwenye baraka nguli bazuhi majana maili wondo suku ndoli bazuhi 20 shana mtsoje hansi minde mruwa mwenye baraka minde mruwa mamadu yabo tina udwani sutele burema mzee bami mruwa mamadu yabo hena suku mamadu joka hindu jange raisi wondo suku magundu joka hindu ekaba maduli bazuhi majana mararu wondo suku ndoli bazuhi bengo misali shala kuli haji na roho jinga wadi ngoa na roho jinga ubu mashababi eni ya lolenya sindo sesi na ridunge lihe yao bame mimi ngamuli harumwezi hashafti bili yekara isi azadi ngusi swensinu ngamani nganjo kabadzima minae subhanallah yekara isi azadi ngujusweng ensinu nganjo kabadzima minae shati na ujokansi bana raisi azadi ngusi swenu bani hangu hajangu za miso handu zangu nikati mwingari yare rali za misa hau hajangu li juso nikati mwingara rali jusa shani kebo juu eke daula haini raisu jodaba andu kabadziwa minayi reka azali reka mwinyi reka haina raisu jodaba haina daula jodaba kuja paroka kontro sina paroka kontro ya hemfamu jodaba akamika batulo demesha hangu haina ujojaba nusu kabadziwa minayi raurendo min sabio kaya ekangu ya ngamizo la handuza munga mbadziwa minayi rila ngamize yekangu lihezo nganiko badziwa minayi rila yabo hakikaleza tikubalika we mru azali halisi tikubali ya ukaya wenga we uverivanu kutito wanafi wadingo badaya wajuo kaba abo ani yabo yunu nafiki wahilini mbamedi ni mwanadamu nazala mnyezengu yani kazo mbosa waneza awola yanyi nifanya nafiki wendi mimi ngamjo suteli Ibrahim mzee ewa a 100% na mnyibaraka ge yamwe na makanda wadi sanda walo yabo jange yabo shajo suteli Ibrahim mzee akozi ya hera isiyo heda ulabu yamba amri ndiyo ewa sinabereha ewa ngojo vote na yabo sitilo hazini wakati wa yezi na tukawianza hata hufahai sindi hazini wakati wa sambi njari hazini nisa nazali ewa njari wazi nazali ngamina mahakume na mitsanu shango reconnaisse ebanu paro wani aburaja harmwe ande ay ndela wandu ntamu jinga ande kule sendo adiso da logique da wamba wandu ndejezeo gore kule sambi ba bazini haurenge ye pouvoir ya urenge na mwana shirika na hema godoro yakadofanya dela kadofaka tatukana hizi shayo dilo hautili yoshu da har yemi mimi na mvoti ondo utateleko atija kumteleko hata hizi hiyo mwasambi mwezi ya sambi wewe ngo shukuriwe zenje shukuriwe ndo ai ule abo mintswelewa aka yoko badunda ula ujinga na ambio kagona na babani hatu hunu ngwa roho rwao ibara shukuru ndo shukurezi ya sambi ya urenge hazini abahanga yewo wajar mezichi sabara bavoti shayo jokiri banu gaboka usindi yewo mwashukuri yawo mimi na gaboka usindi hale gari gaboka wo kwa ngewo mwashukuri yawo mimi na bavoti shukiri ka mala parwesha mzima na boka shukuri yoleza ba nivoti shangwa twanga mimi ndo mshukura bantazi na bu mtimhasira isi timhatile tele timhatile pite ani humvotira ngwiga ka urenga hazini bame haubanu ani bara ndio shukuria sharikani bushirani hai hauka hakamujiri jumla wa heda la kumtelekom Mwenyezi Mungu mjaze kheri handenge hazini hani para handenge hazini shawe kana sharti winjalalo hangu ya janenga bahi ikana sharti binamna ya udafi sharkani bushirani husuri mesi ya saha abori badili umbadili shasambi ho urenga hazini ikatsamba sambi do hantsindo bi batika hazina danto wa ngeni ndo mlapiza tika hazini kwa tia rais azadi ya mwando ngoshelo kaba mwando wako bunguziwa amoshele kwa kabunguziwa watoto la pia wandu wa 300 plus de 300 personnes watoto la pia ndio tola ni sambi ezia idinadho amusi nchunji rapele na idinadho mudia ya saka ministeri wala ya jatoa shatio tena warudi tena waje wao ani warudi wa urenge tena warudi yangu kadabo wandu bakawenji kwa jareje bisolo wa nambira defatiane mnaijibu shashimne jibu ndabo yakatika na ndongo shakutsure konese kawa urende njema sharikani anda dezema
Madikamba sharkani wabo tegala sambi sharkani mamze tegala zali ani narke makleri boleza sharkani hande dezema Mwenyezi Mungu jumjaza heri sharkani hawezeo paske sharkani haina bani njoona sharkani nganjo mste nganjo mnikasheo nganjo mheshimu nganjo manza nganjo manziza hauka antashamaisha shatira joka futana sina ujua ukamtona wa sharkani haina ajona bani fanya nsofanya bari haka sababu handenge hazini sina ujua mbabi hiyo hatabeshe rais Azali kadado juani oblige ukatsoka honunli anjo hende kanga mazo zinufikira yeye hamdu wake directeur anagezima jana maidi harumbe daule hai mimi Mwenyezi Mungu anambia nike aja ningezui 15 sababu sharkani bushirani idi nadwa shati na juani ke watona waha monsieur camarade woyi mwananyasi mtukufu parwaleza masula inde nkomo ya Azali Asumani haukaya ngweshiyo hamba ekensi azalingu isiso ngudodunga deniyo ekangu ihezo ngujo donc abo basatsujibu manawe mndu anuzisa ka ewo yimzendo bikweze akautahaya juwe watsonda rambura ha dokami mwananyani rilo banu wana mama tukufamisa mimi limwambaliza masula watu mauni yetsandaya shami mndu wa Azali voilà donc abo sikaujabamu njende fande rais Azali ne candidature ya Ibrahim mzee ukanga miyungo mhono ne namdujo kaza yereme ukatswire mahasiba bukaya rais ya mtowa shangu iremo hanruho biha heye wainaye eba hasuala la mwiso eba wanurisha ngabo teti zilio armwezi actuellement ikaongwa ukinyume mwa Ibrahim mzee kabati bamedi bame ngamwambio kaka bati kabati no deja sare tisa ngabo wandu waili bame wasanga webili du hasibabu abo atudunge Ibrahim mzee bame ndazana hambio kaya eni atutwe wasanga jo wasanga hundrembebo ewa eni tujote Mwenyezi Mungu kana hundrembebo tujote infaume kana hundo waziri sabanu ngemshoka zeteti hizo ngemshoka ngo webili jungu ijokiri wasunzusiwa habo atutoi amri na kwanza fanywa ya ukaya wa ndio maana mwini yato waziri bame kurenga mabinu basiamba emana mwini yato waziri ndabwato atostei Azali sheka mwini ngustei Azali hatudoka waziri yabweni jokange harume serse ngombe ya serse shaka tutahastei Azali ndongo mbili nzina hambia bana mwanzo ya tawe na kabula yatawe ya jaunde sabuka bana mana mimi nakoruha hafanya shwaye Ibrahim mzee zondrabo mwanzo atawe adakor ebanga mjoshida mumgamate au abo na soroha ezaheka hafanya nayi na jilindi yo magobani kama tina uziha ekafanya nayi karana humkuvre mu magobani kama ngajo humhukumu mnduna tawe sibahi abwo yabidinga bantu wanzo watawe na kabu bameti wandu wajua ukaye mabavu ya hao hawe miji ya hao kwa sina mbabiza wandu kwa sina wandu watu kawa ni hazina bweza hao wanzu wa profitesha bahashini walunga wandu wakana wandu wanji harume yezi ino wandu wawe sawa walawa watsoba zima nao wanzu wonde okazi wa Ibrahim mzee watawe wajambe wala siri kautawa Ibrahim mzee na wala wakautawa haukawala ndu waka udowa rumajana wewa amrisha leo kwa sinao na tulenga mfano ebane kalewo wakadre wakadaona Azali wa misamihuli uwandu hawa kumasuwa tawa ngabo Azali kana tsahabu badala hao wakamisamihuli lazima tsahe badala hao lazima jasa Hamed ya tsukanae jana ya jake na ina leo haukawole akadena jana isahenza hende hundwa jina abuga bandu wanzo watawe haukawa wandu wakanao kwatsi na olelo ngarendo or suje mnaidu mtiti haruma bati ono tishangaya mwana maleza haukaya tiono kiki halal hakika ngabo toromo wandu wajuzi saoka eba efulu wandu wewe na usoni makiki ne aniye haiba ne ani hata mpaka commentaire wandu wagojusa ibaba no inunti speciali ndio wandu walulaya ukaya mtihozwani isi na mkeradhi mjihozwani emesha ya hanyinyi mlo hiyo basi rilo hulukartuwe na tabu zodabu namnaje kamdu hao ndoye fulu ya kana kiki na kiki we niyo ya kana mwini
oui ni yakanazali mfumbili nzima yakamsamdu ayakawani ni yakayale muroni ni yakatsujini ngamkubalio kakati unota buwan siju ba mi yonga ndudise ngaramba wana Yesu wala Ulaya uka yekwelize no ngoma ziona zile mfumbili nakadi ila ishangaza kiasi ngamkubalio kai ko moringi haruma tabu yode mana nambo kabati tabu ngabotarwa mwa unzahe election kabati tabu bametsi abadoka tata boleza wambie ukakabana ukata tata kangangu kaya mwenye baraka kana ushinda yafanya mabunjilo mararunzuwani kana ushinda fanya bunji meeting msamdu na domoni na wani kana ushinda katileze moja hizo kana ushinda fanya bunjilo msamdu la karma pouvoir hai kana ushinda halia yeteze mtu ila 2019 2016 wala sutene mamadu goshirayo 2016 hende harume deuxième tour shasu tele mamadu atweka turia ya sitele mamadu abato kaneru tubahelezi kadhalika baya huma she jokiri kali waba hayanzweke nando de ya ile de waye jokiri kaya na bonga randori professeur bashimwa mbyo ka zevotizalo kazitiza madada bahu zevotizale wali ya mange kandida kieti ya madada bahu kozani miutuzo ungwa na wahahu univotasha ikabanga we kandida wa hindaru mavoti nganduke ngana yini umva waki ki hakwa kikimi nsobwe hanyo atikama mbuzi angalotele ni banabe ka ani he jirabo wakumurizi ndrabo wakahunu wala pizza kiki wa ministry de l'intérieur ezali zambisha utena ngambyo kaula de joka uzingare mzee ukawo ngujom belea harumwaze ze kampanye vanu waru wakahunu bokiki ya ka ministry insijema bamedi inde tsibo kikanga harume yezi wemwi sheka uru harume yezi jenga opposition wemwema sijema natso baraka waru wakahunu wapaki kimo mwe hata shaharoha hengaria ya opposition kikola mdu wa kweli ya opposition kwa bazima wonaye alingeri natsimema so roho ha mdu mchao usorasa mdu mchao wemen sheka ka wadawne mdu mchao la wewe wape ubamedi cheno kati warasa mdu mchao la wanasho wadwaji na utabana mtu mdu mema hakuwa ku na balabo lone mdu mchao ngo mtunda pina mdu mchao imatsimema zevotinga zjobira amani ya opposition ngari wambiao hakadaki na wakemaki mwende pole pole isemali watizitowe zinji bakwana hunda hai kwana hunda kabati opposition banu junda vote hauka kwa sineze mwaiye za hunda vote hauka mji wazunda dabu banwa ndujo fournisse wa hobonze hiyo wa Faransa waleme wa kwa Faransa fana wa Faransa si ya Faransa etaspora oloneze relations za harmo warabu hiyo wa ndo wenji yendo sina utovumba mndu vangu shagana na ushahidi shagana na warabu si wandu una sambi mwaka hunu mwamba ira sambi yafanya mami sana lo preso ewa tujamduri shagana banu warabu ira na sambi kafu mwanga wadodi ham kasema mami sana wadiheni ira wa roha ajata hesabido nasi msijitamari shanga zaman ba hale bamedi wandu wasia sawa hale ikahende umsahaja yambio kabwe ndo biro amdu kadhaba ni paraba na hiyo nge telefoni balele Raila hamparana webala mbonga ni parame amedingu do hiyo ngodo mangala ngo zainga bidozi fanye shaye lerandi yo wiyo ikahisa humbadingo iso darengela telefoni wiyo amaleka je utufanyeze ngo izo mnara mwashonga yande hilo ndo hali wakorifanya ngia baba mtukusonga telefoni baba para mbirima mzee mshangaza banu na roho toto ubonge ngarushukuria hakalima la mwiso na swahindini wajwanza uvurize harumaye yena swaha mwana mamedi ngansaho watukufu helibavula mitsami huli wonsi waileukaya Mwenyezi Mungu hamba unu mwaha isereni ngejao mitsami huli ni watsahe insha Allah taala wahimilie mwanawe Ibrahim mzee bekaye mneja na waheserse yesi mneja na wahelibavu yesi mneja na wahiensi ya kumura wesi mneja na waheshesi wa shangazi hauka harige dhamana ya director general wa mama harengo dhamana wa MPA jawabu wenu anertik hajarenge dhamana ya koziki hajarenge dhamana ya kumurikabu wala ka kumur telecom hajarenge dhamana za kumur telecom yaweka lewa rais wa daula hasungwa mnaija na hamangu woya mkeze dhamana
ngari shukuru yao ngaromba wenye mitsamihuli mumhimilie beka shoshi shosha hanyu eka shoshema shosha hanyu karna urenga fahamiri mwereni yenyi wa mitsamihuli baye ujisa karna urenga mwenye bara kari mwereni yenyi wa mitsamihuli baye ujisa na mzingareshe mashahanyu mzingareshi ishahanyu jiyo ni naswala kameni kwa mitsamihuli ni wambio ka izondabo wangu ambao kaya rais wa daula hafanya shwa Ibrahim mzee hafanya na izondabo wangu wazambao kwa jaka na fikira za na makandida illa badoka tuweshoke Ibrahim mzee ndo kandida uondo wakati wangu wakababa wangu wake makandida hawijalu abenge maraya wa mitsamihuli ngarijumu bisani ekamre mekume ngarijure mansani shekamre mbili sisore manzima ekamfanya gwambili ngarijumu bisanize mbili rifanye nne abenge ngaromba Mwenyezi Mungu mwene haba mitsamihuli kabati depute mitsamihuli che depute ngebwela bali kabashiro jana kama shido voti wa rais wa mitsamihuli bavula mitsamihuli kwa tangu kwa asili mdichekia roho hata ila sura ba batosere ni ajaunu kama shida maona haya unumaha mshidi nisiwe sanda ukari kana guvernor mwinyi baraka sadi swali yeso ni kala mdoju mshindo ni mwana na mdumzade amdoshe ni mdumzade basuri wa mdumzade avotiwa ni wa muroni alafu kama shida mabe hamdu yabo sikangani ule risala hiyo usoni mwatu kufu heri bavula mitsamihuli jimla ukaya mwana chuo mwere waye ni raisi wa daula besha kwamba ukafatihu shafatihu ya mndume wa urenga ukaya shilema mazimeji abenge fatihu mwere yanie nitoka fatihu shimeji wa ndia mwere yanie na mumsihe roba mitsamihuli na mumsihe nai saburi janai abenge garombao wa mitsamihuli kamili waelewe rowa hunu ambwani rowa hunu ajuu lebavula mitsamihuli kamili waile ukaya mwanandaye Ibrahim mzee ngari jua humvoti haremema bavu marajina ya hatu yabo ngari jua mba Mwenyezi Mungu wa mitsamihuli bani mumvoti au kakabati wabili kabati wararu shanda yewaye wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi rishukuri ya Mwenyezi Mungu haukaya garjor direjela ne banu tena hasuje mbajine kamgwa wenze haukaya jelika ngabo wandu watuka ujwaleza maswila usanda ono mitsamihuli oyi mrikao yesutene ezi ususwan yesutene azali asumani president ikao ye mwishi andozera aizaheva nupia ukaya ekahamba ukaya nandera paswele belila hawomli maula sheka azali harongoa ngepre yendi wapasu donc obonge rikahu jamanu jerim suali concernant husianaye candidature bremamze ukaitulwa balbala ni wandu min hunga wandu wa hunu mitsamihuli ngabwa CRC donc akandaje éclaircisse zenogo hizo ya ukaya azali dena fatihu wasawa valide ya ukaya Ibrahim mzende wendo obonge ujoka humrema sha yeyeleza akahuja tekelezima kalima hayo umbushani khairi na amani inshallah taala shanga vo sujet joka luru yorendao hiyo wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.